ngikhumbuswa into eyinye nje kokulihle ethi konke kuNkulunkulu kwakuphelele. Ngamanye amazwi ngazathi uNkulunkulu ngalokuphelela kwakhe athi kungcono amenzele umsizi. Ngoba abantu besikhuluma ngokwabapriest besodwa sikwazi ukuyikhuluma ngoba umthetho awuvuma singakagaba. Kodwa uma sikhuluma ngokwezi kaNkulunkulu simbulela ukuthi uNkulunkulu wakhelelisa kuqala. Wayesethi uyomenze azange kuze bize ukuthi akabe khona owesifazane engabanga khona indoda. Kwaba khona indoda kuqala. Then uNkulunkulu ke wasesusa la kwaba khona umsizo njenga ngamanye amazwi uma isewelile inyambozo usefinyela